anoratana leo rehefa misy ny zazateraka avy mandeha amin'ny ekiny soratana agnatin'ny izy akao fely izy angeny ekambizy zany mitsodrano aleo vady aleo alasaka amin'ny tokantrano ahita fahombiazana amin'ny fiainana ary izy mahoabolana atsika ny hoe ano miteraka fitovala kanzegny efatra ambin'ny folo lazy te fô arakaraka ny safidy fô izy igny zegny raha nataontsika teto ary agnatin'izay kamozegny misaotra atsika jiaby niatriky satria raha zahay tompona ndraiky tato amin'ny commune fogna tsy afaka magnatanteraka raha teo dia rehefa nitahono andrevavolombelogno tsy mijejitambo natonga somantsara misaotra an'io eram-poeran-tsaigny zany
Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohany teny dia misaotra betsaka andre jiaby tonga namonjy ny fotoana amin'ity restaurant Ravinala ty amin'le lanonana. Araka ny efa hitantsika moa, vita ny fisorana tambadiagnany Andreas sy ny Jean-Marc. Ka zao zegny anomboko amin'ny fiara-misakafo sy fifaliagna ary korokorana. Ka samy magnano le sahazazatsika jiaby misaotra. Ialagna tsiny malôha raha ohatra hitsanganeto ny tegna satria zay mitsanganeto moa tsy be fa hely fa noho ny fagnamezan-koragnan'andre jiaby misy olo koragna vanitenin'ny ramose takeo igny ka noho zeny samby naregny taminazy igny ke ny raha atoviky azy zeny i raha iotre i koragnin'andre zy hely fô ve izy io zahay i raha hiterany edy madigny izy fa ka voatra ka nay ataovan'iziny any ho maomamany e ka samby amba ndray zay tokony ho zakany zany ka le soatra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Ka iara ivavaka atsika Andriamanitra misaotra betsaka anao fa nahazo sakafo soamantsara zay amizao raha sy fotoana zao. Misaotra betsaka anao koa tanteraka soamantsara ny fehim-badiana ny Andreas sy ny Jean-Marc. Anao Jesosy io itahy mitokan-tragnon'izy re androso ary teraka lahy teraka vavy apetraka eo am-pelatananao tompo ny fiainanay tsirairay misaotra Jesosy. Amen. Mazotoa atsika jiaby e. Azo manao zafady. Anao mitsinaregny vaovao. Mitongava amin'ny Ravinala anao fa mariazy ny mariko niany. Anao ke sinaregny zay. Efa boboka lanonana ty avy atinao fa tegna le mariazy kiraziny. Mariazy le ny Andreas. Zay ke ty fa vory amin'ny restaurant Ravinala ty. Ok? Ialagna tsiny manao tompoko vavy sy tompoko lahy isany satria izare mpivady ato zegny nangataka mbô hiaraka andia eny fô efa manomboka faly zare satria tegna vaky zegny lanonana e ary efa miroso amin'ilay fanambadiagna indrindra fa hoavinjare zare kay mbô zanjy kely zare mandeha.
Atsika zagny anomboko hiditra amin'ny etapy magnaraka, hiditra amin'ilay fanapahana gâteau zegny atsika satria agnambaila hafitra amintsika zare ro mivady avake. Ro mivady mandidy manapaka amin'ny tokantramonay. Meto muna. Faly zay natramony, faly ny ray aman-drenike, isaoran'Andriamanitry ny fahavitany ity fisoratam-panambadiana ny anty. Voalohany indrindra dia misaotra betsaka atsika nagnotry ny lanona ary nampahiry maro ny koragna jiaby satria ny fotoana efa mandeha ny masovagna lestima fa anomboko tsofotry fa hoany zay mbola tianohy mbola manam-potoana mbola mirary soa ary miangaha mbola miaraka inotry misy fa hoany zay te andeha amegna lala ka fisaoragna toloko atsika e. Ojo. Ino raha nahazo anao e? Mandroso damatsy ha? Hoe? Raha namatsy e? Pela zay ngana fanahitasa. Efa ovao hoe diso za. Ino raha nahazo anao iazana? Mbo ino asanake amin'ny andro ake ia? Izo babanjanokanahy e? Ha? Zahiko la nifagnaza amina tohony e? Oe, karaha olo tsy nahoana tsiagna. Mampalahelo anahy ekanato e? Okeko zay mangina. Mangina fa tsy magnino eky za mamela anaza. Aitsy fogna eky fiainana amilay avafara. Ary matsiagna sanake ino raha ivilao manambara kala na tsary vita zay. Za mivarobotro charbon mandehandeha. Ary izo babanjanokanaky. Izy ke tsy filalatsy manjary hely nandeha nakamkalefokanahy igny izy ke zay. Ro mangalaondraha ito tsy farany e. Marigny e. Mangalaondraha ataovo anatra amin'ny sisa izy ke. Aza malahelo io ka nafa misy fiantraikana amin'ny zazan-kibonay anako mitomagny. Misy mahandro raha zany kapetraka amin'ny tany. Zegny tsy ataontsika tsy ataontsika problème zay. Tsy za rery nitarena ananjy fô mbo tarimika atao koa na anavake mikarakara zanakanahy. Anah bazy mitsentsegny amin'izay fa vogno zay karakara anahy fô ataovy hanatra ny sisa eky. Izy koa mbo teraka soamantsara izy zanakanahy akeky mbo magnanova fahendregna mbo managna fahendregna mbo atao mbo ho fitaratr'olo eky fô mbo ataovy hanatra ho an'ilay lasa zegny le raha nataonay. Azonao ke zegny mampalahelo zany mahita anay fa tsy haiko ataoko e. Magnarahanatra olo maventy atsinay. Ndana mandeha midosy akagny mandeha mandro hely anao. Isoafo akagny fa misy lambana le taloha tavela takambarakaly regny atao. Merci, thank you. Fiainana daholo zegny.
Allô? Angèle io? Ia. Za le nagnantsoanao lahaly igny. Ia. Aty amin'ny rendez-vous nameko anao lahaly. Oui, ia. Ok, merci. Sotranao tonga fa za le nagnantsoanao io. Yarman Claude ianarako. Anao zagny le nagnantso. Faly mahafantatra anao. Agnarako zagny Angèle. Za io avy Tamatavy. Za io misy mission raiky ataoko aty fô za io mitady vady. Zagny sadika edy anao olo mahalanitiko. Nefa anao olo lavilavitry be zay. Ary magnino ndraiky anao magnaty ndraiky anao mitady vady fa tsy aminay ndraika. Mbô amin'ny tany tsisy tany fiaviako zegny zavako viavy. Za io baka hitanao za olo miasa Maurice agny zay. Za mbô magniry tazo viavy tsara karaha anao io. Tsara zay. Anao ndraiky akagny tegna le tsy manambady. Za tsy mbola manambady. Amin'andro ty karô magnano volombolagny zay. Andre olo lavilavitry magnano zay vilavitry tsy fankahay abantsika ty. Sode ndraiky efa tonga agny ave. Zegny ao koa mizika ono sarotra tany lavitra zegny andianana ramose. Fanirignana aminao aby. Petraka Tamatavy malôha antsika. Efa hitanao zegny le mahatsara raha ataontsika. Anao tsy maintsy mandeha a Maurice agny anao. Ia, mbô tsara zegny mbô mahita tany lavitra eky. Ka zegny ndraiky edy vakisanao fô tsy maintsy tanterahaka zegny. Numéro-nao zagny le nagnatsavanao zalaly igny? Ia, igny numéro-nahy. Ia. Fô kofa vita ndraiky mission-nahy zegny matoky anao za fô tsy maintsy ataontsika andaratsika. Ia. Manao fisaorana anao mialoha. Ia, tsisy fisaorana. De zegny Ia. Kely izy ty ao. Allô, Elise, regninao mitongava ambony pont ty ao danao zay volanko vaovao. Arô vaovao tsara avy aty boka anao mbarako zeny. Ia, aza hely danao e? Ambony pont za. Ia, key e. Ano kung berksakan? Ayala no. Irama no blanca. Ako orang jako no. Jako. Stiamang ya katzam zano no tra mistanga tsaring no dak mis bobo. Bobo ni neta. Aro di kumyele. Ele kumyele gai havade gongno ko funu janjara yi. Bo vaket. Lai lai tsake kune. De Maurice ja. Ele kumyela. Rana zvaza. Gas fo. Ko izy nagnano mission zegny raha de regny iovaka numéro-nazy zay keby mikoragna avy nagnantso za izy ke. Za keby mikoragna aminazy za magnantso anao ke volagny kely amin'ny Elise za vaovaona tsara be zany eo eo za tsy. Tsara zegny. Ataovy rô zazo fekony. Fô anao matana secret amin'ny gogninao e. So ndraiky volagninao aminazy ny tena mbola tsy lasa. Matokisanao fa zay tsy regny. Raha loatsika.
Elisa, ary zaka ende aminao. Zaka ende aminao. Aleo fara aloha ka tsaka. Ala, igaminao. Eza. Bro, io telefone naty akajiminao vinyo pôzy fa hitako sarivering ko vola aminazy. Mitsika. Ahoana? Avy teo mandrero vavy. Zay tifika ro fiady agnaty ramin'olo arota. Ary anao mba mpiazary mafana be. Za avy teo mbarambarata amin'ny kamaradinà tarô za. Anao mba mandeha. Aviedinao tsy koragna izy. Io, rinogana. Telefone naky ro very zany nanasy. Very, ke mbo vanga telefone jady. Lahy, yan zay mara mampirafy be magnany. Antsofa io comprendre aminazy. Vingenao ikiraziny a. Za tsy vola mavanga telefone. Asizegny datanao edy mavanga. Io fa rovina fa anao mivanga zegny. Amin'ny magnaraka zany. Ie. Amin'ny magnaraka. Ia. Azonao